سلام علیکم دوستان بینندگان و مخلصان دائمی شبکه سفرخان تیوی. روز یک شما بخیر و شادی باشد دوستان عزیز. و در نوار این روزه خدا خواهد این خانه را فساد باید بزنیم برداره. هیچ را نگفتن نمانم که این حال قرار داریم در ناحیه 5 در 5 هنایی پیش خانه سمت سفید خطی فساد میزنیم میره. خدا خواهد این باری خانه خواستم پیش فساد زنی نوار کنم، بعدا با چی سویشم نوار میکنیم پیشکش شما میگردونیم. جای نه سمنت همان سمنت های سفید آوردگیم. بسیاری ها انترساد میکنم که سمنت سفید داری یا نه هست بردار و کسی رو در کنم میتونید در واتساپ بنویسونین دستاف کم میکنیم. سمنت های ایرانی اینه بردار. خانه پشتی خانه این طرفش پشتی خانه اینه. یک لو خدا خواهد فساد زده و میریم اوگلو گیری در تریزا کراسکا میویان. بازی او باری خانه را ایشان میتم. اینه ای باری خانه بردارو ایامو اوگل سر کردیم باید ایامو اوگل بزنیم بیایم. خدا خواهد اینه ها ایامو اوگل اینه سر کردیم. انشاءالله همه میزنیم و نوار میکنیم پیشکش شما میگردونیم. فقط دستگیر فراموش میکنیم باشه شما لایک را میمونیم و در کانال ابونه میشیم. کسانی در اپارات سمت سفید چیزی که در کارای انشاءالله دستاف کم میکنیم. خیلی دلشی بزدیم نوار میکنیم بردارو. بسیاری بردارا میپرسن که پیش فساد زدن چی میزنی؟ گرونتوفکا میزنی یا یگان عمود گرونتوفکا داره میزنی بعدا فساد میزنی؟ بردارو ما اول او میزنیم تنه خونه را شکتوری نو کاری باشه. اگر پانین او میزنیم سینه را در امو یک سطل اومون یک تیکلی پیوه میدوزیم تیپا گرونتوفکا وری میشوه. او میزنیم چنگ خوکی تنه خونه پانی گون شوه بعدا فساد میزنیم. نه چه خیلی دیده استودیم بردارو با اپارات پانی سینه را مقصد امو کیجوی را باید فساد زنیم پانی امو تریتوری را او میزنیم جداد میکنیم کانتر میسیم نمش بپاره کنکرین نمش بپاره گون شوه بعدا سر میکنیم فساد زنی شه. و شما هم میتونین هم خیلی پیش فساد زدن او بزنین تنه سینه را بعد او زدن یک تیکلی پیوه را گرونتوفکا تیور کنیم بعدا دیم مرکب با هم خیلی او بزنین تنه سینه را بعد گرونتوفکا زدن تون میتونین فساد بزنین. و بسیاری ها میپرسن که هم خیلی اپارات ایکیجو دست رست کنیم بردارو داریم اپارات فروشی. نمره بالای اکران موندگی در واتساپ بنویسونین دستاف کم میکنیم بردارو. کسانی که خواهش دیدن و گرفتن دارن میتونین بیین ای فرخور هم خیلی اپارات خریداری کنین. سمنت سفید هم هست بردارو. بسیاری ها برای سمنت سفید میپرسیدن. سمنت سفید هم هست میتونین بیین خریداری کنین و دستاف کم داریم. سمنت هم اپاراتی کروشکازانی هم و انا نصدکوی گل پارتویی اپاراتی گل پارتویی هم داریم بردارو میتونیم دستاف کنیم به هر یک شما. و بسیاری میگن که چی به تلفن نمیبرداری بردارو ای همه در خوبترش بنویسونین در واتساپ خوبتره که بچه خودی که ما در حالتی که کار داریم تلفن ما بزوگ میکنم یا برام میمونم یا که تلفن پانین میکشم به همین خاطر نمیتونم برداشت. بسیاری وقت شاو زنگ میزنین شاو مثبت نمیکنم که تلفن هر یک شما را ما عطوه دیدم. و بعدا ما در این فساد بردارو 4 قطعه زرحال دوختیم در هر سطحش 4 دونه قطعه زرحال میدوزیم هم خیلی تیار میکنیم. خیلی در مورد پیشنهاد گفتگیم 4 انا 5 باز 2 میزنیم 5 باز 3 میزنیم 6 باز 4 هم میزنیم 6 تا کوشی سمنت سفید 4 تا قم انا 5 تا کوشی سمنت سفید 2 تا قم دیم سلوی دا میزنیم 5 باز 4 هم زدگیم یکم سلویا 6 باز 4 هم زدگیم هر خونه ده هر خیل میزنیم. بچه خودی که بسیاری بردارا میگن که سرنگ بعد نیویا سری بیاره بسیاریش میگن مالوشین یا که سرنگ بیاره چند قد سرنگ تون بفرا بردارا 6 با 4 بزنین یکم دیم سلویا اما قدر سرنگ میویا 5 با 4 بزنین مالوشی میویا یکم سلویا هم دیم سلویا هم. و میتونین هر یک شما هم خیلی زرحال بخرین در هر انا سطل 4 قطعه زرحال دباوید کنین. وقتی 4 دونه قطعه زرحال دباوید میکنین کروشکا را میزنی فرق نداره یکم سلوی یا دیم سلوی در زرحال دباوید که همون تنه دیوال افتا و زدک بلیس میتا با همین خاطر ما زرحال داختیم که افتا و وقت زد بلیس تا تنه خونه تری بازه میویا. و بسیاری شما میپرسین که طرز زدنش خیلی برادر
бародаро мо дар ҳамин қитъи аппаратмон та ковш расвора медозем. Расвора на тинник на ғавс, расвора нормалӣ мекунем. ғавси бад боша безе меояд, тинники бадам боша нито меояд. ба ҳамин хотир расвора на тинник тайёр мекунӣ, на ғавс нормалӣ ду ғур тайёр мекунӣ, мезанӣ. Ва бисёриҳо хичон задагиянд ба сименти сафед не ба сименти кабуд абишин қати задагиянд, баъдан ранг кардагиянд. вақте сименти абишин қати зади ранг кардӣ ӯ долга намерава бародаро. мақсад ба сименти сафед бизанӣ долга мерава. ранг ҳами колера садки накунӣ ранг мехӯра шух бародаро. ба ҳамин хотир ба колер ҳеҷ вақт назанем ки фан мехӯрен. ина мо ду кош ду тай пир сименти сафеда медозем аппарата, а як лав бризгат мекунем, хе зигзаг зада мерай. вақти крошка занида як точкада намеқапи аппарата, ду сатҳо мети ҳар намуд зигзаг зада мерай. ина бародаро полни фасада задем, тамом кардем, гирди дар трезошам краска кардем, дина бегаҳ ростга буд кардем. ана кам кам навор кардагиам, ҳамаша пра навор карда натонистем, ба хотир ки торик шидагӣ буд, ба ҳамин хотир ҳамара навор карда натонистем. ина ози фасад задагӣ тайёр, краскаи гирди дар треза, ина поёношам краска бировардем. ина ана и бари хонаам тайёре, ҳоз ва круг ишон метам. фақат дастгира фаромӯш намекунем, лайкора мемонем ва касоне ки дар канал меҳмонен обуна шен бародаро. ва бисёриҳо семент сафед краска я суал мепурсидан аппарат дорем фурӯши. касоне ки дар кора метавонед дар ватсаби мо бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем ва равонам мекунем. уҷо доғ задагӣ ҳисоби ов задагиро буд кардӣ ов мезанӣ. овш задем ба ҳамин хотир ҳоли қоқ нашида ҳам ҳаво аврай, ҳар ҷоҷо доғ задагиёш метавад. вақти овш задӣ шох мешавад, тай крепкӣ мешавад. пиштамина тайёра полни 4 угл бировардагӣ. размерҳои угло 35 сантиметрай, ана откосои гирди дар треза 13 сантиметр размерҳоша мондагием. қоидави омодаги иншоалло ба зебомагия. баъд дар ҷоҳое ки мақсад афтоб бисёр мераса ё борон бисёр мезана, ин сементи сафед фасадаш хубтаре. ба чӣ хотир ки ин афтобӣ дар рангаш дига намешавад, чанд қа об бизанаш он қадар сахт мешавад, ҳечам мешавад. ина ин тарафи хона, ин тарафам ҳама об задага, ина ҷои доғ задагиё ованиё об задем барои шох шиданаш ки тарик ба қувват биёяд. хеле пешихона буд, ҳама тайёрай. хулоса фасада полни тамом кардем. ва чира нагуфта намонам бародаро ки дар 5 дар қишлоқи Орҷоникез қарор дорем. 5 омадагем. ана ин фасад дар ҳамин 5 мақсад задагем, ҳамин ҷое ки гармай, ҳамин ҷода как нада меояд. фасади рангара афтоб тез мехӯра свеча, ба ҳамин хотир ин долга мерава. шкатури навзадагии бидак иншоалло ки ба камиш 5 сол гарантӣ дорад. ба камиш ва дастгира фаромӯш намекунем бачаҳо дар канал обуна мешавем. касоне хеле ремонтҳои интересния метавонед дар ватсаби мо бинависонед, советам метиҳем тарзи коркардша чизе ки дар корай равонтонам мекунем бародаро. касоне ки мехоҳед ҳам ремонт кардан, дар номерои болои экран мондагӣ дар ватсаби мо бинависонед, нашоти нарх наво суҳбат мекунем, ана советам метиҳем. ва худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад, ки ҷои бошед то наворҳои ояндаи сафархон тира бародаро.